салом алейкум дӯстони азиз, шумо дар канали Соғди авто қарор доред. Бародаро, имрӯз шуморо аз нарху навои спринтер бохабар мезанем. Ба канал обуна шавед ва лайк муомаларо фаромӯш накунед. Рафтем бародаро, лайкотонро бизанед, баъд видео ба ҳазор тамоша кунед. 10,000 15,000 просмотр мегирад видео, лекин лайкотон сатҳа намерад бародаро. Ҳамун лайка бизанед, охи камта моя мотивация шавад, моя умда съёмка кардан бигирем. Рафтем бародаро. У кого есть депортация, можно проверить через МФЦ за 500 рублей. Обращаться по номеру WhatsApp. این спринтери фурӯшӣ вагони соли 2015 мотораи 2.2 дизел турбо мешава бародаро. 4 та балонош нав бародаро. Машина як дурнашин абзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Балонош қафош яктеги. Дута электропакет. Салонош лахта бародаро, коробкаи механика, монитор. Хуб, харидоро ҳастме. Лайкотонро бизанем бародаро. Ин дурнаш будааст. Инам документ дорад, техосмотр утилизация дорад бародаро. Яксин 90 тафтидме? Нархаш бародаро 190,000 сомон кутасиам, мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 92 779 46 14 будааст. Хайда боша маърамат занг зан мошина савдо кира мегирад. Ина бародаро маърамат спринтери боркаш. Соли 2015 мошин вагони мотораи 2.2 чортаги будааст. Ина балони пеш қафош яктаи будааст. 4 та балонош нав. Ин мошина азон мекунем, хушро нигоҳ кунед. Ам дурнашин ҷон тибне. Дута электропакет бародаро, коробка механика, салонош лахта будааст. Ина марҳамат. Техосмотр утилизация дора бародаро. Нархши 175,000 сомон кутасиам. Мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 779 46 14 будааст. Хайдаро бошад маърамат занг зан мошин савдо гиред. Ина бародаро якта дига. Ба фикрам халадиник де дурнаш. Солаш ҳам бошад тозе. Соли 2015 мотораи 2.7 дизел бародаро. Ина мошина азон мекунем, хушро нигоҳ кунед. Қафош дутаги балонош, пешаш ҳолати балонош нав бародаро. Ин ҳолати салонаш бародаро. Дута электропакет, коробкаш механика, салонош лахта будааст. Пробегаш 496,000. Ё бисмилла. Не ҳолати қафош. Дурнаш инҷа чиқиб шуда мешуда бошад. Халадиника? Халадиника е? Дурнай халадиника? Неме? Термобудка будааст. Дурнашам нишон те? Амҷам нишон те айна. Бародаро дурнаш. Техосмотр утилизация дорад. Техосмотр утилизация дора бародаро. Нарх чанд тон? 270. Нархай бародаро 270,000 сомон кутасиам, мошин боз савдо мешавад. Хайдаро бошад марҳамат. Номерашон 92 752 0008 будааст. 90 772 0008.
23 куба. 23 куба бардро. Шору 90 даст дародиш. Ина хердор бошам маълумот. Номери мондем занг за мошина савдо кун мегирем. Ина якти дига соли 2017. Мотори 2.7 турбо мешада. Балони пеш қафонаға бардро. Куштай дутаги. Ина ҳолати салона дута электропакет, салонош лахта, коробкаи механика, монитори Android. Пробега 45000 даст. Балони қафошам махпано. Як пушташ як шода бинем чи. Шода бошанд. Ҳолати Kutkuname? Telekom. Telekom. Esmi. Ha, ese mi? Telekom. Ha, o soybaş mekna. Şöyle değil ha. Ha, Şunu çok. yine barodaro. Техосмотр утилизация дора бардро. Молодец. Ина ше нарха шампу 260000 сомон мошин бо савдо меша бардро. Хедро боша марамат номершон 92 752 0008 будаст. Ина занг бизане бардро. Ина бардро марҳамат спринтери боркаш дарозаш будаст. Соли 2015 мотори 2.2 турбо бардро. Ина мошина азом мекунем, хушро нигоҳ кунед. ҳолати балону пешу қафо маҳпана бардро. ин ҳолати салона дута электропакет, салонош лахта будаст, коробкаш механика, пробегаш 43000. Дурунаш нишон метем. Техосмотр утилизация дорад бародаро. Нархаш 200000 сомон футосиам мошин бо савдо мешавад бародаро. Херидоро бошам марҳамат. Номершон 92 770 58 88 будаст. Херидоро бошам марҳамат, занг зада мошина савдо кардем мегиред. Ина бардаҷони ман то ҳадди имкон сиёмка кардем. Аз шумо дастгирӣ аввал бошад. Видеои нав пешкаш шумо мегардонем. Дар комментарий нависед бардоро чӣ хел мошино дар кор бошад дигар мо ҳатман ба навор мегирем. Рафтем бардоро лайка бизанед.